Yes, yokia ngeithi cia mĩaraho mĩega mwĩroreri wa Jong'wa Diaspora TV. Karibu sana thini wa mucio tukwiraga ni uke twaraniri kana reke twaranirie na nigetha tuko tukirania tukimenya hihi ni maundu mariku maria mothe matumaga micii rugame thini wa tabarira ya gwicirithia show na mothe ndina mugeni muthenya mothe muthenya mwega wa WCW tuga ni Women Crash Wednesday na ni hotoko tukinyitanira na the Queen Bee gweto muthoni wa Gwandaru na twinake thini wa tabarira ito ari mugeni muno na ngwenda ambia tugeithie nigetha tucoka tukuririkania haria twari ku last time kana wa Friday last Friday hatokore tugitigithiria kakoma ndakuri ni gukana mugeni turiko tukinyitanira nake thini wa tabarira ya gwitirithia na niwe twina kimethenya wa umuthi na ngwenda guku nike tugaga ati guku gwetagwo Jong'wa Diaspora TV tugareke twaranirie kana slogan itu ni reke twaranirie kwaranirie tugutua cira koguo reke nyambe ndimunyitie ugeni nigetha akorwe karibu guku ni Queen Bee waigwa gitwa Queen Bee ona ngimoro thiriria ndukiroria ni kuona mundu ucio choje sana karibu sana muthoni wa Gwandaru Queen Bee. How are you mwiroreri wa Jong'wa Diaspora TV ni ndakugeithia o haria uri geitheka muno o togwo igwa jitoko muthoni wa Gwandaru aka Queen Bee na ndauga Queen Bee ni guka kururia ni guka guthondeka maundu magacaina gucaina no kumenya Queen yakinyanga hando no kinyake no kinya salute karibu sana mwiroreri ndakena ni kunyitana nitoke no kuona toke no kuona guku ni tokururia ngogoyo andu aya no nginya mangirugama andu no nginya mehande mamenye guku ni kuo na ni ndogamete okidete no na Queens kururia ke view sasa na muthenya umuthe ni WCW umuthe ni Women Crash Wednesday na mutita tutamburaga hindi cio ndi ni ke boy Charlotte ai nako muka muri wa munganganga Watuta mengangira ri tugotumite gukiuma kuma twa betwaria mahona rabo kwaria ma riu wewe vio ona korone ni vio mavio guthi hara oku ati ni Man Crash mad todo je wa ni Man Crash to begin with you know dina magego mathaka dina smile jiga no tumeto hani yo asa nige nemo uko wako ugo nigo troka tugirite ucio gweto to Queen Bee muthoni wa Gwandaru na muthenya umuthi ni tuga tugukaribisha guku thiini wa Jong'wa Diaspora TV na tugaga reke twaranirie guku tuko tukeraniria tu tukimurika ndurumeni na reke ngwire turaiguikana kuma nja wa bururi kwi mundu wi kundu gwetagwo Dallas yes kumundu no ko ndo mathiaga atia ma riu rena kuri ndio kasoro ndo wikaga na nitwithie ku ni ramenya etagwo John Mwagiri CEO ni ari twita kundu ku tuthi twirorere uthaka wa Chicago no we kundu gwetagwo Alabama ri turungika ni mathaa manana kuma mathaa maguko thaici ndona guku ni githaa gia 5 na guo kuria ri mathaa manana thutha koguo kuria wingi no akora ni matire marokira tamakage kirathi no nginya ngejikaria thi gwiraga atiriri guku ri ni kumucira gwiraga atiriri ni kuria unyitagwo ugeni ageni makanyitwo ugeni na kioga tukitereta ndagika ici cia mbere nigetha nyambe kunyite ugeni urigetha umenyere riera ria guku nona uria guku kihana na ndaigua ngareke gwiraga kariera ni kega fiu mwirore gwe chonjoi ndaigua demos na thabari ya ndege gukiumbuka wagiuka guku waigua ati waigua ati woko ni njoi wete tu selfie ndeke guto posti haria no kwarikia tabarira no guto posti ndihurite makeup alafu ni mapozio na magio no ya haria ru tiga haria twagira hanjeru wa uji wa mandaco ru ha woko aregero ga coffee kaiga no guo waigua ga narabo ndigo ni kuri aga cappuccino na espresso nini kigwire nduga roria hivyo gina nona guku gegera wikaga ri ni maisha London na nikiro na iguku nikioko kanyitwo geni haria gate ukingiro kanegero ga coffee yewe ni ndanegero ni guku mundu no atore kwina rumu cia no gina uri ugwethe na receptionist we hari araria wega dauti kunyoroka na kuagira agithaka ruri guku mundu no nekere na tafadhali ndukambe kuregera wabe adapt tafadhali ndukambe kuhikika ndio arsas ndio ndukayo kaimura ndukanyitwo ni kiri gitako waraje tafadhali uthie kahora uthie kahora uni ndokire uko ngi nene meigana ona
Giabagio ni rukungu tondu riu menye ruko maisha ma Kenya na maguku ti undu umwe riu koguo adapt na kungihotekeka ri gutigathi undu wambe uregere ni dramaidi ni kaba korera mazinde zigoro dawa ni nyingi. Oh yes, amerali wa Jungwa Diaspora TV ni jitagwo Honorable Kimani wa Ema. Yes. Na nyo kajita muthoni wa gwendero. Yes, na guku turagwa ni kindu gitagwo gwitirithia show na ni gwitirithia Wednesday. Tugaga ni WCW muthe turatambura gina ngatha na nikyo twakao tukeri muthenyo wa muthe kuro tukimera atiriri tabarira na gwitirithia ri tukoro tukimulika maundu maingi ni turathi kwi mundu uria wi kuria ni turi korwo tugi capture turi magara guku tugathi gina kuria Kenya tukamenya mundu uria wi turi korwo tukora maundu matatu mundu muthoni wa gwendero. Ni turi roka mwana biashara. Mwana biashara turi murora ndora kindu kimwe he mwiroreri wi haha arigagwo atiriri ehi mundu umwendie wa nyeni urakira nyeni ri ni onaga faida ehi mundu urendia shafaci na ni njikarite nyumba ni onaga faida ehi ni hehagia mbembe ri haria no aheye ukuno he tugiga haria ri mbembe mo mendie $15 ri wina indo ni mani ukona nditi gutakira andu na ngara na thabai ni gukutire wa mataso no amenya okay ukaona gwa wera Ibrahim okay gusina ndogo gutire riri ukugutire kindu twitaga thabai nona gutire no ri igwa na igwa aria ukuri original thabai ko se oro wali no ne thabai mwiroreri haha ni mekwemitheria no ngwehoya tu tutigatheke muno konja tui mwiroreri ndukome mbaru tutambe kumenya gwitirithia ni gwanjicika koguo ndakigua muhuri ucio wa biacara ona nikodagwa ngina thabai ukiga haria asa ni gwadirenda muno thabai abi kunyarira andu guku niko gucokia ni thabai ni mwaro ngiana nyanya kira to wikari ni ndimenyagirira ko ithu andu eru ni turi kaundu kau iga ni twethemaga kwanja ndirorumwo ni kaundu na mwengaro ucio no wega anyway riu tukinyite haha ri biacara-ini tugacoka tukarora riu ngina taranda cia andu ni turi hostaga ngina aini o tabare no agwitirithia kindu kingi ni turi kona discussion tucitaga talk show. Yes, talk show ni turi ko tukiaririria uhoro bigie taru ni twambitie topic na ndirakoto ndambe ndauga umuthi no nginya tungimenyitithia thinga nawe o tukimenyitithia thinga nigethe tuke agututeithia ho no wanyita ndeteka ndirakwambira ndukania take tuguthio kahora na nigetha ungiona ana kabangu hena tumai twi haria producer witu ne gutwikira tumai twi haria uguo ri nigetha ndugakihiukirwo gakorwo ni kuru sawa nakorwo ni kwega ni kwega okorwo ni kwega tugane kwega okorwo ni kuruga ni kuru kare kama ndo wake oyi kitu gutire nikiguire wigwa get the queen queen bee why what is it okay oguo aborere gatika biguciria gacinga tutigambe gwakania gacinga tutahotete kwamba guthii the step wengi na ndakwira ni muthenya wigwo kenete muno hari gukomera gitanda kiria kia hario kanyuginyithia ukengwa bichojo ni ndakora na muthuri ungi hau ati oyetwo iguru guo ni gitanda ni ndamba kuga ata ko ina miaki no ri koma hau niko koma ai wewe terere githagi tugikinya na ndakwira atiriri ni turakorwo tukimurika maundu macio mothe na ni turiko tumurikite horo wigi miturire ya mbeu njithi ni gukite kindu gitagwo taru ni ndirarorete teknology iria ikuo ri ni ndirarora ni urakora oko ni tandu airetu kana tungirora the life ya hau gathutha miaka iyo reke tuge riu miaka ithu tugina na kaberia riu kuhana to ndenda kwaria uru 60s 50s tugiciarwo na miaka iyo that generation ni yari njega gukira generation ya kisasa utabonjera ati riu ni wa ndoro wa riu toni ni generation kisasa riu ne no amberia riu guthukia kiria yi ndore to king queen bee na ni no muheshimwa ni gitanga kia diaspora kia Jungwa diaspora tena iteo no nginya ruha ni kio igwa riri ni gyo turathi tuthema nigetha nikuhota gutwererera this generation na generation ya thutha ri na twina mutarani witu gitoro Henry Githukari ucio mutarani witu etagwo Henry Githuka na turinitanagira kimuthenya wa kindu gitagwo Friday every Friday turiko twina kenega tugacoka maundu ma turaririria nigetha gatwira maundu macio ni mariku na turarora generation
turarora niki maisha ma nahau gathutha mari mega ukira matha ici niki gatuma njugi uguo muthoni wagwa ndaru ni rwarora kindu twitaga andu aingi 70% ya youth from miaka 25 guikuruka uguo kienda ngina miaka 13 mwana ucio ni aragihu mwana ucio ni eka kindu gitagwo tumetaga tumetaga ate githungu kunyitana kuingirana ne maraingirana kindugu tukumetarire sexual intermingling yes you see yes githungu ni kiega ki Alabama ki Denton that mingling ne maramika na njira njega na njira ikuguciriria kindu kiu na ni wakoraga teneri anake ni twaragire ni aguka aitu nao airetu ni maragirio ni acucu koguo ni wakoraga muiritu ucio ni ataro mbere angigakinya maturity yake ri ni akoragwo eno utaro ni ataragwo na akerwo maundu maigana ona nigetha muture ucio nigetha akahota ku maintain na atenere ugathirange ngimwita atia uthigi asa weta ugathirange yes mwanake na muiritu ni mahotaga ku maintain na kiko ikarugama but nowadays percent yo dakora 70% of the youths kuma miaka 25 rekeni meta 25 tondu youth meka 35 guikuruka uguo ri rekeni kuma miaka 25 guikuruka uguo ri ngina miaka 13 ri percent nene ne marakoro mehoethanitie na mahu anake no makeingiriria na drugs marriage stakinyaniire ikiro what is going on niki kirathi na mbere na ni maundu mariku macio maratuma maundu macio makoro meho na ni mundu tukoo tukerania niki wi ha Queen B nigetha tuhote ego gikuruka muikuruka uyu twina tuhote guikurukia gatagati-ini na ndenda unjire atiriri na tadu wewe muhiriga wa Sara wewe muhiriga wa Sara wewe muhiriga wa Sara wewe ni urekira kindu gitagwo nguire tangotanie gwikira iyo gutukenye mukira ira turekira thikati no ndiraririo horo wayo mwikiri wa kirinda ndigitana gikuyu kiega niki kirathi na mbere the percent nene ya airetu nio mararega jiko that the first thing how hiko tokinya aha murugamire hau hena kindu kingi muiritu uyu ri onoko de kuhikari Daniela nyera nyita ihu akamenya ni agia ndugu na ena miaka 19 na yarigia ni athiri weka ati na ni amite uga kode kuma na na committee what is going on iyo ni discussion niki kirathi na mbere mundu weto honorable Kimani wa Emari dear lady na the society ni na nikio jitako Queen B todo for one no ajuri a very good question niki kiratuma atumia ige kana airetu ige ari kari yakwa akajuge ari kari yakwa ni marare mo nigukorwo methini wake hiko odo aberereke gwire ni twatwikire andu gugake andu mehetwo hinya mwana wa kairetu ni aheirwo hinya in society and that is something we really appreciate that society ati nituhetwo hinya yani muiretu ni ahota guthomithio ni aciari yake ni ahota kwambatirio ikiro ni aciari yake Tokema ndoko njira atiriri niere ni ndita muthoni wa gwa ndaro uguo ranyona ri ndina wira wakwa mwega ni ndirahota guthie wira ni ndona mbere cia gutehuthe ndire Dallas tiguo tanjira atiriri ni nguthi kunyita na ngororia eteraye nginya chiringi atia twaria matu Nyaba guria atiriri nyaba guria so you kogwo ukita gukora kiru gitoko shekeri don't kali kiki urandika muthuri uroka niki kiki uranda wendo ka utara kono wendo tukuigirira methaini turi okay asa jokere asa tu honorable una ndire na uru dukite na ngoro njega wendo tukuigirira methaini turi asa kanyambe ngurie ata tutikuria wendo ucio ya rega no niki gitumaga mucio rugame na mucio gie mbeca no gie no tonga hangiaga wendo ri mbeca ni ciguka ataga we abothikererie no kete na bena kuria kirio kuto ne karanga na makui ati hangiaga wendo mbeca ni ciguka ndathi wena ni kwina handu ndirorio horo wa muthuri wakwa nguria atiriri so we gatakate gakwera urauga ati ura encourage ati muiretu ucio raturore wi hari ari
So amenyerera muno afate kuingira kiko kana afate kuroge mucio wake tondu muthuri wake na mbeca kana mbe yake na mbeca kana mwanake wake na mbia ugu niguo enda kuga ndakwira mundu gwito honorable with all respect putted yeah. There's nowhere okay as much as in the beginning todo no ginya mwana ke ore turiendana nake no nyitai na no ginya ndiona hey agaja beria ni njenga agake but let me tell you the problem comes when responsibilities sheigira if one party doesn't understand that the responsibilities ne sheigira so as much as responsibilities ne sheigira ona no ginya witume ndugituraga hawe ikarete thi expect ni thie geri githanie na nyorenda hwaini kunyorokio it is not possible kurathia atiriri baithe ukimurika ri ni urakorwo kirora atiriri taru ni haria ni hakwa nende ugo to ndina mutumia aria tu ni sawa na mutumia ona ukirira mundu wewe wina mundu haya ndungiaga mundu haya riu ri rera kuga atiriri riu urenda kunjira atiriri riu ni ri kimani wae mari uga na kathiri ni ri so hagiaga mbeca ena nituguthio I didn't say nigoguthiogo I just said a lady has the right no anyitai muiretu ena right to kimani kwaria ma ni akoro ni uri kairetu I don't know ka ni uri kairetu fine no karekora no tiri hendo kerorera mwari gwa gikatiriri ni ageire ndugu na mwanake no mwanake wetu sirigituri onagare either pombe-ini mwanake udaga support muiretu uyu and this lady agihota erugamiere kana ko ni mwanake utarenda think out of the box no muiretu uyu waku ni umu empowered it's called empowerment you have empowered your daughter that daughter can manage kumagara na hote kugia nake na meri na hote kwifanga you get me ni ndirauga ati there is a problem ate muiretu gukorwa ate akorona na muthuriwe na ndinauga ate ndugu ate si kare oguo no nduga atiriri angikorwo mwanake undae gwituma angikorwo mwanake undaga guteithia muiretu onake ku grow vision yake tondu kimanio kia muiretu wa kumutware university kama mutware another studies cia na iguru kana mutware Dallas to udehete ithu udehete korwo muthuri wakwa ni araregire ri kimani no urugame nake kweri would you encourage it? Yes, ni hako njuga atiriri ni okay rumi tobe ha tugatwithenio cira ni mundu witwende githuka twako twinake ni mutarani twako twinake muthenyi wa Friday ni agatwira we urauga atiri taruri ni ndenda tuko tondu kaide tuthiete buriki itu ni kwenda tabeto me tondu guko ndambe ndimarikani guko ni Jongwa Diaspora TV na tugake twaranirie na guko tugitaga it is called Alabama guko witagwo Alabama Ndukene ni ndare tani agata Dallas ri no itura rigi no guku no kundu kumwe tuko kundu kumwe na tamakani no konyandikira no bitwa Alabama nani Alabama kana ni Alabama okay ya ero no rithu age ko tukirra no dauga Alabama hena Alabama ri no problem taru hena county hena kundu gwitagwo Massachusetts weta masako no gweta masako ne masako si country bus koguo ri ni gure tumarikani oguo na ndimere ino tabari ya gwitirithia na ni njitagwo kimani wa ema na ni ukajeta muthoni wagwenda na ni gwitithia turetirithia yes Queen B ndondo no tuthiete begari nigetha turikirigira tuthie ikereka riu ringi ni tondu muthenya wa rucio ri muthoni wa mucokirira ukwira atiriri ni hakwa njitikite atiriri the first thing kindu kingi wenda tutamba konekerera muthingi hari ori wabe unjitekere witekere yo aciari atere na ari uti undu umwe nao ni mathe acio ni mathirire tuguthira no ndui mari na kiria ndui mari na process njega mari na hinyererekaga ni mahinyererekaga kimani Atia ni mahinyererekaga tondu akora mutumia ma erigithania na muthuri ndakwa akumbana ndakwa akugia mutumia ungi do na athuri makwa na atumia 50 ari kana Nairobi ndangena kana koriga mi agitekiritio riu thaici ikigiretio niki tondu na matire nginya kindu akinea njigithia we tutingitwara noguo ansa ni asa rureke gwire ndiri utokurwa ni thaici muiretu ni atige kuhinyererio if that lady is empowered ni anyitiriro ni society na society eti ko amona tare threat a woman can manage tondu menya ona kimani muthenya wa muthi gwa kuona kungiaga gia kurio no riragirwo ni ciana asa ni twarie ma ni muthuri ndukambisha muthuri tondu kimani ungiringa frame iyo uge ndogo ko ino ka tha 8
ngenge ciaku na mutumia waku magoikara hau mareranire makome magana mere no nina muthenya mugima we ndo wewe na magana mere ni ukuria ona otigie nginya rucio nyima na mana dai imagine na ngenge iria tia kwa igire magana mere ona ndingigani ona gutiri undu mangika ni magure breakfast raji ni marie hwaini riu ni twire mwathani wa theru ni twoka mbere yaku na siaga tukomena ciana cia kwatia uguo so if a woman is empowered rekei mutumia ucio tuke empowered tia gutuika society ri eruga magate no nginya mutumia corona no who said so if she can provide let her be. Yes, tu mwiroreri wega tathi na mbere gutwandikira kwatukira kore mwena wa Facebook twitaga Jungwa Diaspora TV ona mwena wa YouTube ri to Jungwa Diaspora TV kuo the matwaririe kundu ku na ungithie ona profile ni ya Honorable Kimani wa Madi gukionekana kuna no kimera social media cia handles ciaku. Yes, na nire guku kwa Jungwa Diaspora TV na ni kajeta muthoni wa Gwandaru ona kure mwena wa social media Facebook page yako ni muthoni wa Gwandaru Facebook YouTube channel yako ni muthoni wa Gwandaru everywhere gutita muthoni wa Gwandaru riri ya kiria ria etagwo ki Queen Bee kera ni undu ama true queen. Yes, goko ni gotore farita ni gotore iturura na ni turuga goko ni Jungwa Diaspora TV na ni turuga omuthe ni WCW no muthi wayo Queen Bee na akya kanitega siga kiuga ni asa he acha agagwathire wa ikurukire runo ucio auga ati no nginya kugie na mbeca no we ndekite maundu no mathuka no matingirugama igerera wekelea alafu na mimi nitawekelea bila kuwekelea na mimi siwekelei so bila kuwekelea hakuna mwendo hakuna mapenzi hakuna watoto watakula hiyo mapenzi sasa unalala na rongi na longi na bike dani na ile bell bottom na savco alafu na kitisha Atia pieni na jubi na concert na gami umia wega to menyanire hau gatagate to ko jaka mitoko moragia ni no gotire no wewe niwe kana kwi meho haya drora ni haha sasa unataka kuniambia ati mundu waku atangigira kindu hau muthenya ucio kora dry spell ne fio ti ate ni ati na we sawa ni tondu ni do twina very many things to think about. Now that process on that process no it something else, another responsibility is on the way. I don't want. So da udaka na responsibility no money. Eyo maundu mara tukotira na ne tukaririe turuge iki nikio kiraturia na iki nikio kiratuma twenywe kamba wenda tajira ati ru daga ndukwata study thiori ngema higana kou abatia kogoto abatia thie usarie mujengo do something kina maximum na minimum amount ya nyumba kuigirira ndogeka mathafu urenda ugie mwana na ni kwina nyumba irariho the cheapest house igiriho kule gwitu Kenya ni 2,000 single tuthie ko baya ngina matano tukwa ko tuthie na kore gwo we sena sitoningi aireto itoningi makurire ko. It is another big problem. We are not saying it's a bad place, but turaugatiriri give your child the best. Onani wa hero the best. Kodugejira mwanake we na icoka uraria wega akahota kiria procreation ceremony na maundu macio mothe. No ndarenda kuigirira kindu metha-ini ciana ciakeirie. No I will never advocate. Ngai akiumba kindu akiuga atiri fukure ngiugite atiri na ya mutumia nengera muthuru waku handu handikitwo ugu. Na we endaga mutumia waku. No ngurutire nginya no nguigire nawe endaga mutumia waku na kwenda kari undu kari besa ni ati undu Biblia andikitwo rigi besa. Tuthifu kuria Sulaiman ati wina besa 10,000 ukaigiria metha-ini. Na ni gite oke urari horo wakio ni ndu. Egete oke ego hendo. Wado. Tigana na go ikara na go. Oka nyumba gakohe hagi. Ngope kitoje kuma hagi. Ikwaja. Denwe de begi stigiraga. Oko ne guruma cia saba gaikuruka na gikuruka. Nesikare. Ntuikare ntwabate Hebroni. Na ile macia Maundu. Cia Babylon. Cia Babyloni. Abe urikane haha. Turathi tutiraiguithania hau riu mbeca ni gwetha andu eriri igirira nawe ndiagetha tondu eci ndiretha na riu ri wagika uguo ri tutiagicungiriria ukukia tukakihika niki ndugakena mundu ta riu muthuri gutire mundu auga ndikona mundu ona tha ici ngiikia application tha ici demo morogo ona demo mugo uri ni ngene kuregera gukwara mba mari maundu maria ambiriria thungu agukunio mangenio
Ngai yani utakujira thongoma kwa maria thako ni ruwa cionda no cio eno ndaciragia gwito Kenya wenu okoragwo ri mweru fiu abetia gucina ai ni gukureke ngure niega ni niega kindu kiega ni kiro ni kiega ni ndaikaro ni hakwa reke njuge ni tondu muthenya wa rucio tondu muthi tweka introduction muthi ma introduction ya ku introduce maundu ma nigetha thingi mamenyaga nigetha ngie na understand you know last week ndako day week ndiagira mundu ndiramenya ndiagira tondu egwa ningi ndakira boy ndaiguira wari mwana wa boy child nani no ese ndakuragira thimu ni undu andu ndakiragia ria kuri answer in the modern society a girl child ena power ege iri iguru muno na korwo ni tukuhinyiriria that girl child we are going nowhere as a society a woman is the backbone. I remember in high school to the magaifu kurieta the river and the source na turagwa a house without a girl is like a river without a source. The queen bee mwenye yes it is like a river without a source. Yeah, todo how neho source ya maundu mothe yumagira. So let us empower women. Nitotige kumakandamiza atiriri. Oh ni single mother. No, being single doesn't mean a thing. As long as ni akota kurugama. And actually mani mundu tugigira thini wa Biblia. If I can teach you na biblical aspect, a woman ena hinya otoria mundurume hena guo. I think that no uri nyabe ngori atire okay nindiraigua okay ndire mwega oguo gikuoti no nindiraigua kuhatukiia agukono wende gwikara wi uguo kono yotete no wikare no problem yes na uri wenda gucungiriria uri urenda kuja okay challenge iria urenda kuja mundu we singuri tabe tuthie hawe urenda guthi challenge iria ana haria uguo kire desert land and smelling dry uri mundu ucio ri ni kara single na auga ni muru umete na kanyamu dikwenda fajikare ugu haya ono ugire ona tithuru ari ithabu ria wendo tia utidokirika abathikiririe ndaika ithabu ria katiriri na tondu hari eguthia nengero icuri ico riao igana no akire beso renda ko ni ndiriri wathi hari onengero ri ndugugithie kuka ndo ana hari uguo kiria ndo ana hari uguo master bedroom ndo ako jugo ko jugo entothie na mbere riu ri ugwika atia riu iyo nayo utaanza aje kui ko jugo right ai come on mundu gwito Kimani nama when a single mother we are single parents on my perspective from my perspective as a mother ni ukoragwo kimenya atiriri the moment watigana noria muranyitanagira kurera ciana iria ri mwatigana from there ni umenyaga ciana ici ni responsibility yako turi hamwe so every decision you make as a woman as a grown up woman ukimenyaga ciana ici citire na hange ha guthie you make very critical decisions decisions irauga atiriri as much as neguonana na mundu turiteithanagia na njira ino ri I'll be very careful mefira ni okire nitwanyitanai na nikuri ginya test so as a woman na we nyina wa ciana ni we suga ni we gitagira muno dia encourage ate mundu aikare ari woika na we ni gucanga no you must either have one person uria murateithania na njira tondu mwiri no uri hiuha so urenda kuga okay so mundu ukigwa ne kuikara single ne ikare with a good reason reason njega have a good reason no ndugikeji no reason yaku gati no ginya mundu cia kwena mbeca asa no ginya haureke gwire Kimani it is inevitable like tuge atiriri haha mbeca citikambe kwaria asa oi fataide tugutirarika nyumba yo kana ngina pocket money there is nothing as hard as mwenyumba ciana cia kwaitirite nona kwa jugo icio urecicaragia kaga because I'm already distressed wewe na hinya tondu gutiri kindu kirago stress na gutiri mwana urakunyita dikati mwana akona ateceke ndi hau basi no akigwa wakiaria watigana kinya responsibility yote as long as niko ndego atiri as long as the responsibility yakwa ndi nayo no wambe menya atiriri thini wa so ino ri kana thini wa kiria turenda ri ni tukahota gutura okay taru ni ri ndi na twana twakwa na twana twakwa so mara adapt kiria marona kuri ni taru for example ri to ni ndina kahi ijukana kara ikotoguo kore kana president agikingira no akingira gukihando family ajakoya ri gucagie
yani Giuthi hau ngako kana ndikijamba mwana ucio rucio rwake mwana ningahota kumwira aha ni atithia hathiaga uguo ningahota kumuruga because this the generation ina tota wika tutwambe twire atiriri the first period kana the first step irathukio muno ciana citu no menye irathukio menye wambiririkane ciana tura discuss horo igie ciana uria marathu uria ciari maratake the first step thurugo ciaro kwa mwana na kumuneria miti koguo mikire ya mwana ucio ri mikirere ai maragi korwo magika koguo mwana ucio ni adapt koguo mwana ucio namenya kiria muciari areka nikio igwa mwana ungimuonia ati ungihura mamu wanyu tautani hure mutumia kwa ciana cie hau junior wako ni ndirahura mamu wao what next junior ako grow up with the same ako na mfuni kama makushoto kulia ri nani wako no nginya ngamfunikaga so that's what turagirie kurora riri niki kiracungiriria kura kwa ciana njira-ini iria bataranitie nigetha mwana o kindu kia mbere taru for example ndungijira ati mamu wanyu taru tuge kwi muciari wi haria ringi okaga tha 8 cio tuge mwiri no tuge ni single because wikara single ti thina na ndukoragwo wi challenge ne kuringana ni the reason why but woka tha 8 na woka wi muri wi kienyu nona mundu ta macio so na wena mwana kairitu gaka ri niki karage meciri-ini maku the same thing bas nikio turagire kuonereria atiri ni njira iriku tungiota kugerera nigetha ciana citu ciko cina ina tumitaga ni model ka tumitaki ino ku grow kure gubataranitie mena model the right role model yes atiri marakora manuciari ni ndenda gutukata mam ni ndenda gutukata babare maitaga ndenda gutukata dadi ni ndenda gutukata guardian wakoro kindete totiothe mena aciari yao so thikio turenda kwetha kihumo kiria kiratungiriria maundu ma mothe keri nikigwo twambiriria horo wingi haria mbere nigetha twambe tuchunguze tumenye niki kiuragira wendo-ini tondu through wendo wagia na bara na njatukano taru ngigwa mutumia ndona takirumo mbere ya ciana ndu ana mbeca ta icio we nukunegenia muthuri waku ndu wa mbeca mwana waku haku kana muguthi bedroom nikuringanaga no negenaria muthuri waku mbere ya ciana nikuringanaga na riri mundu gwitwo honorable nikuringanaga no uria muikaraga no uria muiguithanagia no uria mwiranaga ni hau ni tukwenda kumenya atiri kana aciari ni mahitagia kindu kia mbere ni tugakorwo twina mo nigetha tumenye atiriri kana ni gukoragwo kwina undu ta ucio turatuma twikire stigma ciana tumaruta tutungicungiriria micii kuharagana na future tondu future ya ciana citu turacira immediately mwana oka ambiri guthii thukuru kana iyo ni grade 1 kana icio ingi mwana ucio angikura akikona maundu macio moru matari mega ni gukorwo agithii na njira njuru ni uguo hakwa na ni ngigwa tireni mundu gwitwo honorable twakorire kwina marriages shira work and they really worked hamwe yes but with the society area twekuo na responsibility tondu urakora mundu rumeni araciara no ndarenda go take that responsibility turi hamwe mundu gwitwo honorable na ndugi turokuite mundu rume kana mundu rume aturi anguite ndita mutumia tondu ona atumia no macungagiriria handu hanene ruakora mutumia ucio aranengera muthuri ucio responsibility ciothe ndarona ke ndaraumagara arehe ciringi 2 kana 5 muthuri akirehe 10 but some men are comfortable na who provide throughout yes but it's in this current society it is time twekere thini wa ciana citu thini wa our children our young girls and our young boys at it is possible mundu ahikarie na ikare in the right way tondu tene kwa wikaini atiriri mwana wa single mother ndage survive nyina atakumagara ndi understand uri urauga na kumagara kuria turuga ni kumagara ri ni kunengera na njira no understand kiria ndirauga the supermarket haria etiguo but in the current society if only we can be able to empower our girls no manage maundu maingi muno mwana ucio ndakana twikia atiriri vision yake na muturire wake na maundu maria angihota kurugama namo na tuke mundu ungiteithia thiini wa society ni akandamizwo ni tondu expectations cia society ni ati muiritu no nginya akorwo na muthuri uramunyitirira wow yes goko ni Jongwa Diaspora TV na tugareke twaranirie ni njitagwo Kimani wa Ema na ni ngeto muthoni wa Gwandaro na tabareda ni gwĩtirithia show ĩrĩa tukorwo tukintanira hamwe nawe guku na ngura gukora muci wa Alabama na tũrerorera kundu kuothe kuria Kenya Nairobi Mombasa na tũrerorera Alabama ni werangenia Alabama guku ni andu agwitwo Nyeri
Ciana cia gwitå Nyeri. Ciana cia kou. Andå a gwitå Nyeri matirenda itherå. Githeri ndigua mugwitaga theri kana githere. Githere nĩ githere. Yes, ndigua githere. Nathi tugiro gwikiria githere ngamba gukira. Mĩtũrũ ũrĩ wa mĩigua. Mĩtũrũ gwitũ twara ruga. Na uge wega mĩtũrũ. Na ikira tũrũ. Ate mĩtũrũ. Twana tũtũ. Tũingĩ. Andũ a gwitũ Nyeri. Eno thengi muno riu ni ikereka ria mbere na ni twarekio kurekireria ikereka ritu ria mbere na ni tugucemania ikereka riu ringi ria keri ndukethengi mutambo-ini thii da mbere go to follow kuri YouTube na tureita Jungwa Diaspora TV Facebook no Jungwa Diaspora TV. Yes, nizagwo muheshimiwa Kimani Wayama na ni geto muthoni wagwa Ndaro aka Queen Bee na guko ni witirithia cio turakorwo tugitirithia hamwe nawe na tugitereta gato ina Queen Bee mwenyewe o ginyagia ikereka ria keri tugacemania haha baba yes na warebo wote Woman Crush Wednesday. Wampangwingwe. Niko pamoja na mimi. Gangari. Unapangangwa? We, tutikabani. Unapangangwa? Chana na mimi. Hakuna mtu pangi. Sawa. Tuona na irocio. Kana githa kiki the next episode tugacokereria tugatigithiria. Hau tutatigithiria. Tugathie tuthiete hau. Tambe tumenye atiriri unatulizaga nini? Ona dimwa betie. Unatulizaga. Ni hende twambia sit ups na press ups na sideways ko burn fats. Kini githo waria kiki no tatigani ndike ko jambia guku ora damati ndihama kinya nimete Nyeri tuona ne aria YouTube ni Jungwa Diaspora TV na ndaumagara tukiaria maita maingĩ kwa heri bye yeah.